Balimau, aywa, ko ba fla de kera bi, ko ba folo malien, courant teka soroble malikula. Mena apere wu irala de, ko courant mana na courant melemba, courant ere melemba, teteme saba nani ka abete ketuguni. Anye information mi soro. Awa ko muso be kasi la garaballa. Ku ye garabali chidi munke muso de be ka kasi. Ku ube ku bla kata oro mina ko o danger lendu. Malien ni info fla de baby. Aw ne anga je folo anga ni yoro la je ka fo aw nyena mume ka ke maliko la. Aba ke to kwa. Wanaya me fama sodasu aunde do amba ndisi go sinu ye do ngudu nyambo ku deli alakama ambo ku deli kirakama neto akaba de nyama de abela jele nyora isande ametla ka doni detail la na anga kuranko tala je flo anga kuranko tala je kurante de ntendu wala de anga jangani kamale la je flo sabapa wallahi sabapa wallahi kunu anga yoro la Quran na 0h15 comme ça Quran tigara bi 6h du matin jusqu'à actuellement il est 22h actuellement Quran man abene alaji ndabal banako ne miri ga fo kuma mna be ga fo wa mugombo ga fo foni suche ande bora ga video ga mugula sensibiliser ku ga warbo ne warbo kurango abeno ya anyoge mungama pasike amaro arama denga aram mo tama be bino ne mo ta suru ma kere mali gono bisinga wara suruda abe suru kurango de fa bisinga be ko na baranda ore kama ambo ne bora ga video gi buge mo mbo foni sunche ngwa muga faram mali ngam biga ke janga mo buge ku teme kurango wasa nyano me wallahi ni misara abben ala chane ni misara asan na gara mo kemere o sona mo mboli mane kamane ga fidu kama ayala mede me ni misara muna ngake parce que foi ma fali ne reflan ngaro la Quran tigara ngaro la 6h du matin jusqu'à actuellement les 22h Quran mana donc on est fantandoni il mun ye guda pele wallahi gurbu ba do fi ado refe Quran tigara il mun ye guda pele wallahi billahi ni wa gurbu jeni a Quran ga tiga an na to na Quran atigo la tendo wallahi tani kuma fa ala ni nana suwa be bararola ibe ni jigida ki be na suwa ni tagere poji ni nana so ni jigi be muni Quran fandu we kirim ina so Quran ti itse ka so wala e mun feren da balba debini so wana na foshi da ngoro la kiti ke no foshi angoro la debini matin foshi san jide jifanati alors la me facture sera ame impôt sera ame fembele vraiment ça va pas wallahi billahi ça va pas ni le mon folina malien dimine man wona kurango ni ay fere ni kurango la malien te ni nere depuis 2021 fosi sa ambra munyu be mo te munyu wasi sayama malien dimine man mo te munyu kasi sayama nere mana mire ko ne filu munyu ke ko ne be filu ke kuma be mo ma ay mo wala fara wa gele abu amu debe mi imagine irgale doro malien bela jele kuma men ni te sego tungara kuma kan de ala ka dongo do dugu je do de be boka ni misara nunu nga kula utisew nunu war dunde la utisi nunu na war dunde kama nunu na benjia de kama ni abeni korana cha nunu tsega malijo wallahi billahi yen kale korana la uta solution to bulu wallahi solution me mo bulu ya bekle utisi bekiski kula je tron aya akli donné ka video na ka garder wallahi billahi utisi ne nunu ye baraka ne bu baraka chugodo nunu mi na fo degende u te foido ye bekle o bolo ko be se ka shweni ko jamana bejo ko to do nana u yanga
anga groupe nu wari ya dun ne a video ke ka teme awni ala che ay malio nga muga tike ka be courant duma desara ka courant duma muga embe ka ke munde sa abe ka mugo ka telephone ci wa abe ka malio sadi ni ha ka yere ta to awda kwa même fo malio ngena asimi ko ta keleme ka avion de sa avion compagnie de daile a sunguru batulu nyangi wallahi mali gouvernement be avion min tabi aba louer asimi sunguru batulu nyang de mais ka bo kalama kadla ka war sarai est-ce que Sunjata okea on le betla ku joko le Sunjata shui e ma shu kele be ka okele na ma Sunjata to ko bla billahi sans perembe jiga ka donula ko be fay parce que te horoni billahi tallahi aflene courante malien shibulubi ke abe fosa be ame courante de be ba kalama mugo be barabaka to be ka sa docteur Solabi billahi tallahi mugo do ene wole bi guga mugo sara cause de lele kata ku betaka uga mugo la de docteur Sola billahi ko courant ko problème o masika ke ma be fa mbe ni ma kuma da dro nyaji be bokwa wallahi na la ga ci bangi wallahi ambe ni fana tukuni utara kata garabal fana ci o muso fana be kashila ngula je o ka ka le tire ka me kan to garabal ko no jigi sita mbolo wana ya me fama so da su aunde do amba ndisi go sinu ye do ngodo nyambo ku deli alakama ambo ku deli kirakama ne to ka ba de nyamale me boba na ame me fo jamana nyam ko yebi o ki hageto o ki sulu ki hageto ambe garabal la ka ni salo amba la ko deli mo ati siga deli se ni mo ko ma nya ti dusu ali sabela anta deli ko ne ara bora so ndo ka bani wala na na ko garabali be ka wuli na ko salo ni tale kele na ambe kasida ni na tuko na mo kasikele na de bala nyam ko ka sigi ki fiao ni yem se bafara ka deputy ni to abishimi de bi la no de na ala ma fara ka bi ta ba ni se fene o kuma o ka njikitugo ka wali jama ngi wule o ka wali jama ngi wule o akwa ni gele angi to garabali kono afara ka mi tansa nigila mama o ki mo ko bla ka tansa nigila yala fami tiki bi se ka ta bla tu ngono wa o ko la je o kana am na ko kuma jate be o kana fo jate be o ke mo ko bla ka tansa nigila kena me shale do ko deme atiki kita yala nu amara yora de na amara yora te o ko do jamana nyame ne do ne ko mi fo jamana mu yebi o ka to jamana ki nyama do do ni o ke so ka am bla ka tansa nigila ama fa anti wuli ko anti sanu nyoso obolo anti lulu nyoso obolo ukato jamana kinyama jodoni ukisora ka amgwe ameta ika kuma la amiga meida ko demayati ki bisekata zantigila wa anu bado garabali e ferika yorode ya demayati ko bi garabali kono demayati ko be garabali kono sabo an dem na dem ana demaya balo nyini garabali kono no demayati ki bi garabali kono duko ne la bi si ramna kula sabade do dugo jako taka ni fari wati na ko jabe bo ne bi na ndafu me nyini garabali kono o kuma o la sisa ne ko mi nyini jamana nyamo ko se ama fanti boya kwe ama na dugu kole ante na tane ume ukato jamana ki nyama jodoni angata o kana ke mizikala na misu sura wona kola angu gbe ka boy ne ambe abela jele ay san tika beji be kashula be ka deluke bon ama no quoi et puis nous sura si nous ni confiant rete al na ga soro jadisi be garabal kono o sara kata garabali re bechia o nous traba mo ko suba ko rabeta suba fanachia mais ils sont partout. Ils sont partout. Dona ou euro mina fa ko euro bechi. Ali bagante et réfléchit en tout cas. Et puis dobe ku soutenir na. Dobe boka pour kategere foko ouais abolo ko da solution ya. Abega mamunu kele marfatigi munun kele. Wallahi ni service de renseignement halala de kuma mali bulu. Ni ke deke mali président. Ni nga me ko jadi sube garabal kono. Ibe garabal mo do de sara. renseignement est waridi be waridi do ma nu yo dro ku ko fo o rebe bara do ga ebulu mais baga nunu saka seri ne taro nunu ye che mali bien na goyi e na fara ku beta garabal ko no de o yere de u soro dumai o ko fo tro abitu bi ne tro c'est tout ou be yemblaw na tro ka flani saba mina bila be garabal le katoi renseignement de kan a renforcer garabalula mais abi se ka mo ko garabal ci tuko jume abito chichoko jume kataka mugo bo katu blago kungo muso de flek kashilata bo ni ngere nyaji doronta to auda ay mugo to yede bila tabaya nene mani
ɲuman